Isua Krista hi lal ani ziak tu sang te Ronald Philippi bung ni chang kwa atanga som pakhat chumi awang chuan Isua mingin mitin vanami te leyami te lei hnuayami te nen an thing thit nan le pa pathian ti ro puina turin Isua Krista chu lal ani ti in leitin rengin apuan nan pathianin ani chu nasatakin a choi moi ve ta thunga ming zong zonga ming chung nung ber chu apeta a lowata oma min siam tu abul le atop engkim chunga ro rel tu le engkim ti thei kan pathian hi mangai le za tur hi chu kan vani tak em nima sela kan nun na chung changa thu nei ber ni om tak hian kan khosa a pathianin a mangai tak le du taka asiam te hian kan nol fo reng chu ani si a tuna du lovin lalpa min mangai na po nolin mamo lo in ti thin mai la lalpa ma a hian kan la in lan hun a nge don chumi huna chuan lal ani zia kan mufia to anga a ma a khup tin reng thing thit hun ala don ani chu huna kanin ton riat na chuan sim thar le na hun min peto lovang tuna kan nun man chho me ka hian lala nei lova a thu zom tum lo kan ni chuan lo thei lova a ma a thu oi tum hian kan la bei chiam don po ani melasin ma se hun tha kan nei laya poisa lo chuan hun dang an nei le ngai to lovang kan nun dana hian pathian alomangem rin na kan emo ma ni in fia fawang u kan lalpa Isua Krista hian kan nuna lalna changse ama lovin van lu theina mi asilo a hruaya kan reng hi angai ani kan sual chinral na crossa Isua thi na le ro pui taka a tho le na rin na trom pui tu kan ni a mangai na kan lo tlat hi atulani lal berza lo le athupek poisa lo tan chuan chatuan nun na a lu bei sei chi ani lawang sual sim du na tak nen hun tha kan la nei lai hian ama ipan thuayang u rom bungruk chang som paruk tu hne na po athu oi tura in tuk lu to chuan athu in oya boy chu in ni sual boya ani chuan thi na thu oi na boya ani chuan thiam chan na ani ang ti in relovem ni lalpan malsom cheuro se